Sarba Siksa Abhijana Hin Pen Kapatar Pipona Tank Pen BT Langso Cluster Kaparlo Hum Troxy Iskula Long Ingdeng Prilapen Ingdeng Poka Charlie also Maratama Pan Pangrumsi BT Langso Gov LP Skula Long Community Festival Kapaman Pona Birta Ninituma Perangke Pen Birta Napali. A child without education is like a bird without wings po athipian ponsi matizong niphai ingkora isi arni denarong palam ing TLP Skula Long BT Langso Cluster Lapen Same Langso Block Kaparlopon Hum Troxy I Skula Long Thanbang Phi Ingdeng Pli Ingdeng Phoka Charlie Austomar Lapen Apia Popen Chenglok SM Siam Meipu Anparta Anganwadi Klembang Piatum Chetong Dunsi Community Festival Kapaman Ponalong RDP Duon Community Festival Kapaman Pon lake am sose kachalia nat kapaprang dun thek jia phan lapen rong rup arlo kachalia hin am sose akang tui kapali dun jia phan si chethan chimum pon Anparta kachali also maratuma phan ason kapathu kachipate padupon si aliralon pen talon pon Labangso Community Festival Kapaman Ponalong CRCC Raju Milik Lapen Thanbang Pan Singkro Mohendro Terang Pen Chenglok Hum Troxy Skula Thanbang Atum Chetong Dun Somartum lo ke Charlie atum ta jong si Charlie pa meme kulote education ali de so tak saksi api apo penteng lok jong si adum arai atum jong si henodak meo kulote ke Charlie tum ta Charlie nak aso si ko lalu kasi pini la bangso community festival pulabang ke ini tum kichini mek kenang sot lalu ini tum kecetan akinang sok itung society Ôi, cô cho là Chúng ta chỉ tông lọ, cha nam chú đen tình ta lọ, năm kia nhật thét là ngọ Hải đông Thầy lông chị y đi, bảng sơ à biệt thê tong lo lapen ladak ang sitong don osomar penchenglok SMC President Mothers Group Anganwadi along ke klem abang kitum antana kitong don lo ladak kecepate pon ason cepate pon do lapen demonstration sistemi traditional dance demonstration sistemi do lasi laso artistual kidi pon angko hati bangela pulo community mate wrong group pen school ang bong isi mesen understanding donang ji community pupiar puma labang tak sini nang ji armate ke school bang akimena dam tete la so lam pater pi polsi labang so community festival ke bipon no kasi labang so festival along ngacitong dun kato ka pantan itum nili CRCC BT Langso Cluster ahin penchurolo la pena media person dum hasta men nili penchurolo আজি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ দ্বাৰা আয়োজিত কমিউনিটি ফেষ্টিভেল আমাৰ BT Langso ক্লাষ্টাৰ Same Langso ব্লকৰ অন্তৰ্গত BT Langso গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইমেৰী স্কুলত আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াত সৰ্বমুঠ 7খন স্কুল গোটোৱা হৈছে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত হৈ আমি এই langmi piklo churulo কাৰ্যসূচী jinsu marke kan kepaklan thekapo
non aku dotulang lake nongwan bichilang so LP school pensipak lang ponpo. Tapi apor alam do pot. Lase 15 minit 15 minit abang panatum pajut pom kok Demali ate ke kanje dola. episode Lasi apor bang komur som lo. Lasi natum nongwan bichi lang so LP school tu bang komur la puna. Aru Ke kanji tum la pu bang oi. Nongwan bichi lang so ola hello bu. Halo kedi. To. Kel. Cenge kumala tipu ko. Cenge tipu si bang tu ma be. Atau pula bang ojo. Rednong Chingdi Akan aku pro adik kuri bang alo bang ar bang apor lam dopor 15 minit pen pajut pon ko. গতিকে এই ফেষ্টিভেলৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে যে এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই লৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।